Prvo što ću reći u ovom videu, ja nisam retardiran! Samo zato jer se stalno smijem ne znači da sam retardiran. Znam da ste to u komentima rekli, ja vam ti to mislim. Nisam retardiran. Zato ja si sve to reka totalno retardiran. Nijesam. Igraj, dokaži se tomu kako igra. Oj ti voziš, no? Ok, ja vozim. Ok. Ajde na tebe. Ti mi buzice. Ok, nema veze. Ja volim tvoje buzice, tako da nema veze. A v igri si ne prav život. Aha. Moći. Bilo, a možete mu stoji strana od tebe za pominjih da nisi reki? No šalim se, što ste. Stvarno, nisi gej? A ti? Ne. Ja, to je bilo sve. Aha, kak lepu sobu imam. Ma daj, No, evo. Ma daj, meni jesu vidjeli dobar trik. Ej, opet pitanje, koliko ljudi bo ovo vidio? Isuse, 1, 2, ja i ti. Kaj? Ne, to je loše. Treba više ljudi vidjeti. Već sam ti rekao da se potisne, ovo iz moje krasa. Pretplatite ovom u cuhi keseru ili kako? Ja, subscribe-ajte se, no. Lajkajte, favoritajte videe i povedajte prijateljima ovo. Povedajte prijateljima ovo i nemojte navesti za Justin Biebera. Samo malo isključaj mikrofon. Zašaj, ne! Zašaj, ovo pušća pesme. Ništa ne čuje, zato sam mikrofon pretrije i ništa ne čuje. Točno tak, niš ne čujete. Ok, možete čuje, da ne čujete. Ok, dobro, prekinut bom se operati. Čekaj, zajas, idem gor. Čekaj da ja... Babi na moja. Bom jala bi. Dup, evo ti na babica. Ok, babica je mrtva, te, odi gori. Gori sam. Zato nisi skrapeneze od babice stare. Kaj će nas peneze, kako su peneze, da tu gori? A što nije pono? Ne, opće! Koliko ti me broji? To je iza decimalne točke. 2 milijuna! 432 hiljada, nekaj! To je iza decimalne točke. Ako znate koja je decimalna Biti točka. Einstein, nisi Einstein, dobro? Toka idem sveti razred, ne znači da nijesam Einstein. Kaj ideš prvi razred? Ne, sveti razred. Peti srednji. Ne, peti osnovni. Peti srednji u osnovni. Gdje pa toga ima? Koliko ti stvarno leba? Nisam luda baba, hej. Ide posla! Nemoj! Ti ne znaš slučajno! čovječe. Sad sam ti rekli, GTA bar nisam igrala, kako se da ni 3 mjeseca. Ali si ga zato jako dobro zna igrati i trebali ga vrati. Ja sam bi pro. Mi smo ti veterani skoro. Baš smo bili. Ne, veterani su oni koji su prije bili profesionalci. Ne, ja sam veterani, sam pol toga znala. Ali dobro, ja sam onak još, ja sam mlad, ti si već stara baba. Kak? Ja imam manje godina od tebe, ja imam 11, 13. Ti si to prije mene prestao igrati. Tako da oni koji prije prestali igrati, ti su veterani. Ja? Ja? Ja sam veteran stariji od Janga, ja imam više... Kako se zove? Lijet. Ne. Ali iz PlayStation godinama. Više, kako se zove? Godina. Ne. Iskustva! Je. Bog bilo gotov. Ne, ja bih više iskustva od tebe. Ti si me prije iskustva. Eto, zdravite, reki si da ima pozdrava na krov, već se pozdravi, 4 minute su prešle. Ajde, pozdrav. Oćim, dobro. Digni se. Aha, viš kako lijepo na te strane. Bročačos, out. Ok. Ajde, pok.